lawan si Raka. Mendak yang mahal Dewi. Sinye kakak. Ada dong Siro Rantania. Karena si Sio sedaya.
hidupan titiang almuningan sesukat titiang wenten rikiring jagat dira ngiring sepamargani dana kilingsi sane mau parap tapet pukulun titiang ojar Seri walu nateng dira dong dewa tiada pada alane ngelarang ajuku nesti naranjang makue hidup modor pesisya sakya waloi dewek sisyane utama ane kesayangan dini nyelam putihan di kira hidup dana kaping panjang itu masih panjang-panjang sami semuyut ngiring linggih hidup dong dewa ratu lalang awak apakah anjangan mau metrebe putra sawiji sane mau parap tiah ratno mengalih yang buat kenista rayuni dang yang inurga mayang dewa sekadi sang yang ratih ngalan sareng nah tong ujang tuh kune bakat sama bangsa ngengal ngedas lemah jagate paling melah jani itu sang sinuun lakatang gila dong dewa jalan jani oh ngalat bunga langsing lanjang pamolone nyandat gade Ratu sang sinuwun rares-rares medal pelungguhi ratu titiang sampun siaga jagi tanggil renganggani ratu Puju Dewi Durga Namah Suami Wijil Sirwalunate maring amura sedok kakuan ngalaken
Mayu sabda. Nerok tadi. Waduh, kong susang ring angge sariran. Inah tuh gitu bersama yang motor kau didang perdiwapah dijiu bayu angkasa lintang dengan muang suryo candri ngastuji sang yang durga berau walwiu kadi kesapu dining sang yang angkasa sang ru dining sang yang ibu pertiwi. Luwe. Cuacana. Akalo. Amanyo. Awan ngatindak luar gunung Mahkemiru awan siru walunat lah telang sirame meme kaya apa tuan dentu Yen panggih titiang sakadi sang yang durga berawiangan polonggo hiratu aing patut ma bener kaya satulan tu tindak walu giri lumaku netran tu suri kembar siung tu sulaksali mangkano subawan siru walunadu nenten nyamo pada yang buat kau wibawan polonggo hiratu angin rewau rinasu lilo tanpa itu ritual siru walunadu indek punapi punika turus dikayang titiang mapanano sunun tersawiji mengaran ratna manggali mangke sampun pinakestri maring kediri raja patut sake wala bibi kayang yani nyanyi cening tusing aduh nyan orden itu kengken mirip wong mirip dadi prameswari itu di jagat kediri raja dadi sing kekenoh nyan ban meme yen pinoh-pinohan titiang minap enten opot karya di kering kediri raja sakit panjang sakit malih jepo si tetangga bangyang sampunan ika paliwara anggih titiang yen ni kenah-kenahang meme subuh madan tua nggih pangsing sayan sakit nyanake kenah meme laudang
antos teken yo nyan icening nyenawang ben mani ben puan sakit yo ngapor teluwong rauh yo nangkil dini diajang memene najak ya cucun meme sakit nyen jenawang hambat ya kenal meme sih gitu patut pisang yen sapunika pemargene titiang naler gardi Ratu. Nah bibi lautan nejane antos ngantos penekan ye pianak gelahe nah nejane lautan iring anake buku ulah bibi kumu ke Ratu. Yen sapunika kayon pulungguh Ratu turus-turus titiang jagi ngiring Ratu. Sesane ganjangan apa jalane rasakan dengaking ladari Rahayu luputin lareng ngeluh laki kabeh anak sengko dadi manusia Jin setan dedemit memedi
madan anak wane kau halo geni nyak ing sawang manusane mau urip sakit ing sang hyang atma jaga lawa biada ini mana yuk tepuk tangan dong sekagong di tiangnya sekali lagi tepuk tangan kencang ya generasi dua nih generasi dua nih iya no jagat kali jani ya cara jani nih jangan main-main. Bayangkan Pak Wayan Koster nika yen nidang ngelana jenik nika nyoman kelawan kentut boyo kentut ya ketut nika kali channel insentif oh artinya napi artinin raga di Bali niki KB niku sampun berhasil sehingga tradisi adat Bali wayan mati nyoman kedut wayan balik nyoman kedut wayan balik niki tidak ada yen subuh ngelah wani kengken nangi rago akan mempertahankan tradisi adat budaya Bali. Kebutuhan masyarakat kehidupannya sudah semakin tinggi. Latihan gen niki sampun kewah. Pak Didi nih selaku koordinator niki bingung. Cangkep gangsal tukang kendang sing teko. Cangkep tukang kendang, tukang kepluk sing ada. Dan mewah dan niko nak lakar memimpin mengatur organisasi seni. Kalau sudah sukses mengatur organisasi seni, di Jojang nika di organisasi pasti akan sukses. Maka awinan Dijang riki memarakan ngiring minokadi kewentenan ris pemada gendane rat kriano patih maderi sane wenten riki ring jagat kediri di wis yen sampun irago yen subuh irago lakar ngiringane madanana imbu ngarto
wikan widakdo kecaro irago ngoyong di beden pancorenane songene gede itu pasti ke coba ulung di batu tapak iman des maka awinan di tiang liang kaki makin sekadi atur di tiang isane wawu niki isane patut irago gesong rakso cakero habis ukero pakulun itu makin sane ngancing widangan jagat desa adat lemongan iki napak pertiwi oh maka hawenan saka situ itu susunan jagi pacang entangan riki raga banyak lemuh landuh gede pekenyung sandang papan pangan mando irago niko pilih-pilih raris niki tesen yen nandeang titiang yen agama Hindu yen sing seni budaya tradisi lakar nganeng yoto modaksu tidak akan maka hawinan titiang niki nyajakang ni duska gong ni jadi banyak irago jadi ngelah irago do pakom cuak oh niki wawu cuak cuy niki mulu bangus yen subuh seni ada tradisi nganutin pakem pasti ke sampun pasti subuh yang mekilit di antara satu dengan yang lain cok 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 niku akibat yang di latihan niki selalu minum ya hewah bane terutama niki nanda niki jak mamunya wah lawan nuwi weke Bangsing enggala kasep beli kelawan ning cai bangsing nyanan liu neng beli ngorco suangi bancai ini bangsing ulian beli kelawan ning cai kalian selanang cang geles deh bangun tuh Nenu nyaluk celana beli, anos beli. Beli di jado. Hah? Beli di jado. Beli ngencah Dut. Hah?
beli ngencah. Adi pak aja mencah dia. Beli ngencah bang Dayan ngencah di catus padau. Oh gitu. Kami nu saya nana. Main ay pesuang iban jadi gengkel ay. Dengan jadi pakem nikau caile. Mapan ini dilakukan kesilpok seni. Sana. Lawan recetan lawan apa dulu cenderut ada apa tuh? Hah? Ada apa itu? Saya nggak ada apa. Oh, sing ada apa? Apa tinggal cidut? Di dalamnya? Tinggal ci. Hah? Tulisan itu tinggal ci. Coba baca tulisan itu apa tuh? Aku beli tidak baca. Cen, Neng tidak beli baca tulisannya. Cen tuh. Neng. Apa tulisannya itu? Oh. Om Swastiastu, Terus? sesolahan aji calon narang. Hah? Rakna menggali, menggali. Menggali Apa apa? menggali? Menggali apa menggali? Ratna. Hah? Ratna kencana. Hah? Ratna kencana. Oh, kecana. Beli bidang. Ratna manggali ke tudung. Bisa berarti- ada nemongan Berarti raspati liwon. berarti kan beli ngidang baca. Ya. Udah cang orang beli baca. Saya beli ngedes ke. gitu. Ci bisa baca, coba baca. Sesolahan. Aji. Calon orang. Ratna mengali. Metundung. Nah, musola Lut. Ilangan santara. Wang itu nyencai. Wangnya solah ikau cai nganut dengan makan pangkong cai. Selendang jani. Apakah nyongko di wangaman? Tobio. Yat no sayang. Jaganku Wang itu nyenapin beli. Wangnya cai ngena mau wibawu cai sana cai dari bertidur. Ya, no. Dad. Dad. Nyen masang karpet nih dunia Dad. Hah? Dunia ada sih siangnya tepuk beli nih. Apa ya? Nyen masang karpet nih dunia nih. Wih, depok beli kerapet teh. Oh. Fragile, depok beli fragile. Barang pecah belah nih. Apa mau Macam-macam apa nih. ngeranang beli matakon nak masang karpet nih tawangi. Melindar malu melindar ah. De mani kaduci melindar sing ada nak masang ci karpet ini yo. Meluci ka kijong udah aspal ali ay lengah ci. Oh, sing ka dini. Aduh. Ibi nak Ini nak sajan belok saja nih. Karpet ning jaja. Yen ditu jaja ci Kan? ci kena sepines. Komandan sepines. Nak kena hong ditu sepines. Ni ali nenek karpet
Subuh ne panitia ne nak subuh yang memikirkan. Bangsa ngiraga tu nyejak aspal. Cing udah ngali aspal tu belok cai ne tu. Bumi nak keditu. Bumi maju kene cai. Memang melindar malu. Melindar tinggal keditu jani sing. Nah yang ngerti ne, ngerti tawang cing ngerti. Kan? Panitia ne ngerti. Bangnya sesolaan tu nganut adung. Nganut adung itu? Payas cai. Busana. Reraosan ci. Banyak masih di bedene luwung. Gitu artinya mungkin. Gitu. Sing tawang masih. Namapan beli kelawan neng cai. Saja. Ada nih dini. Ya lu beli pangkudan aja melindar sebenarnya kecak-kecak kenyal aja. Sing bemani beli lakar sing man, biar melindar dini misi karpet. Oh, gitu, nah. Kayaknya biar sing ngerti. Kan lungan nak tu, ningali ci bule tu. Yen bule bisnis tu dini, yen ngorto yang ngajak klien ni, tawang ci. Aduh, sing tawang ci, memang jalan biar ngorto. Mengkudiam macam sing pasti kene. Hi my friend, how are you? Jak bulenan mercang saya kan. Kene kan ya ngorto. Kan. Me ado beklong jam kene kan ya. Tawang ci tu. Kan. Gitu, bibi mau ngomong. Bo. Benar, bibi darah luung menjalan lancar, pemikiran tersalur. Oh, kene yo. Len ke cara irago, cara cai nelpon. Ben misi negak ngale tongos di balai Bali, ben misi nyelele. Wah, ben bidang kalungan ah. Sing tawang. Do cinta masing mesuang dialek gini di Lembongan. Do nak kekayaan do. Benar. Kan? Benar. Sing nawang na. Menerus. Baby dan kada nong. Dua tangan nuan. Kalian tanya. Tawang beli arti. Awak sing nawang. Udah awak anak Bali. Dia misi metakon. Sing lak lendor itu Bambang Gede Rawi. Aduh, saja. Dapat daya nuan. Nika jam bangga nika. Nge. Mati dah awak ni. Mati dah awak ni. Aduh, gemos saja. Babar gemos itu. Aduh, saja ni tamu ni sepi. Gunung ni beruk saya nak meli. Ada mangka ide. Ni kan apa ni kau berdua ni kan? Bangka ide. Yang? Yang mau menangin? Bentar di sementara juga batu ni balik ni. Ada dah. Tawang beli artinya kengken retonang. Itu sudah termasuk kekayaan tak. Nah, jangan malu ci. Jangan malu irago melestarikan bahasa pedidi. Bila perlu yang ci jadi ngoyong di Badung. Pesuang dialek rago dini. Nuso. Coba ci medaro. Subau. Tanah timpalnya itu. Mencang misalnya cang nak leng nuso ngorto cang nak leng kajo jani dong subuh seliwah kajo kalot munyen cang sing kengken nak negara kan gitu nanang nani ni cai cak menyanyi cang lah timpal leng kajo misalnya leng bangli nih leng batur kita mani nih leng batur kita mani leng batur kita mani tumen kenusa ini nah kan jadi ngorta jadi ajak iya Dot kau kejauh, Dot. Kema. Ya awak muda kemau. Dot, biau tak biau, Dot. Apa tak biau? Tabia berada kita. Ya awak saya tak biau di tu awak budong doang ada di tu. Aja lemah beleleng. Kita pokok awak ada budong di tu, ada tamu di tu, ada ketepau di tu, ada udang di tu, ada muduk di tu. Yang beli ngorta keto pelir ada ane tu. Kaja nasi ngalah pasir, bisa ngalah ke depo. Mayo tak biar orang di tu awak orang ada mudo. Coba artinya tu perbedaan yang ikan ada ane. Perbedaan yang indah ada ane. Beli tu ikan sing malu. Mengatakan bahwa itulah kekayaan leluhur ane bangi raga dini di tanah kelahiran raga. Setuju lah bidang. Nah, gitu nah ye, kengken. Tamu mancanegara kan mai. Bayangan situ kudo maya tiket dengan lulo Australia mai. Coba. Iya kengken. Apa alih mai? Apa alih mai? Seni budaya ni. Hah? Coba sing tawang. Ye.
tamu mancanegara tuh mai apa alih Benar mancanegara, yen tapi yen mulai kubut mirip pembeli ya, yen mai tu sing ada land dia pasti kal ke pasir tu. ke pasir Ngalih kang, ngalih ebe, ngalih mola-mola, ngalih manta. Ngalih keindahan pantai, ngalih tebing nih, ngalih drandang ngalih randang. bosen Nah kecoh no mirip no. terus Awak sih ngomong ngau. Singau. aduh kene aja ngortan ah Apa ngelada dong? Apa ngelada? apa kadang nak gitu dingal Aduh, itu. Nah coba jani orang beli. Apa mah kawinan jani ragone nutur mandi mecanen nih. Petisang apa kadang macak Nah jani ada jani perjuru iraga. Pengelingsir beli kelawan yang cai. Perjuru para manggala sami ya adat dinas dan lain sebagainya. Jani nyangsang padat jani nih tradisi ragone. Aci rago di desa. Ken bang cai ngerinci teng nih. Karena satu beli busan tu. Kabe ci berhasil. Kabe ken. Ye, nyen mani lah karaja ci mundut. pas aja Ken. Nyen lah kar ci ajak negen gong. Gong ci ngelas masing-masing banjar nak negen sing ado nepok ni ado ni negen sing ado. benar terus Boh, nyujung penjor ci nyida di dadio ngebang penjor ci sing ado. Tekau panak ci uling di Badung main yang mau bakti majalan kau Badung. Anak ngatelu na sing ado, nak ngembus pawa prostro sing ado, anak betul. Nah, nah. Nene fakta nene beli nak geng. yang subuh ketu ken Nah, ne subo jani kembali beli. buin ke kesadaran Lunas ne deken paro-paro manggalo panglingsir tokoh tiang sarong sami. Kengkian carane rago ni ngalanang bakti. benar Bangsing kedasaran bahani rago to memaksa. Bro, irago to nyesel, meseselan. Awak doang ku kene ya. CGT canggih Awak tuh WA tuni nang ngomalua. menurut Amone yang orang ngopir yo freelance. Imak tamu snorkeling. nak kene sujatene do beli Ajak menek gong Pak Didi sengato. Aduh, Pak Didi curhat aja cang nih. engken Engken, telan curhat engken bapak subuh ngebel subuh uling buan. Yang orang nah, kalau ya sing teko kalau sing dekau mati dah bapak nih. lah neng orang nyen lah neng tuh gitu Nyen kadang orang beli kadang. lah neng tuh gitu sih Kadang bapak sih ngelah gai masih. Kekian nong. Bercandang gede loh. Bercandang padu masih mirip pengalaman itu. Kengken nih. Ken. Wah kita teko dah seni anggota yo. Aku Pak Didi nah. Aku aja nih. Aku usah. Apa kadung janji tak tamu lah itu sih. Yang banyak len pes tak tali nak len makat ah. nah ada nih raga hidup di Gumi Niki. Pariwisata Niki makin paruh manggalo duwe. Sane mau duwe ngerincing mau manage. Wih, apa dan memanage itu waduh coba bahasa apa dah kadang sing dawang. Bahasa mau Padara ro. Hah? Mau manage, apa dan memanage menyusup mengatur. mengatur Ah. yang kelatur Nah, ye kamu oh keramo nak kamu nih ngelah. Boyo aja perjuru kengken. Menurut beli, perjuru tu hanya dia memberikan mengatur. Ngepah. apa pah Jadi subuh makepah gae tokonyang serahang subuh ke masing-masing banjar adat. oh gitu Mau banjar adat sana ngelimbang jadi kan kamu yo kan mapan. masyarakat Mapan konyang ane ada di parayangan ane rago adat tradisi ini mapan gelahang ane madan kramo desa adat. Setuju? Nah makanya jadi subuh ane ngepong nih banjar nih. Kenapa nih kange? Wah banjar nih ngepong. Begitu jadi nih kayang nih biar banjar nih angin. Terus Dan nyolahan yang bidang kan berjuru kan? Monceng berjuru pedalam naik. Jauh nih malu.
Nih kan misalnya perjuru ini mak kayak tonton bisa bergidek perjuru. Oh, longan nih satuang. Ah. Udah nyatuang nih jalan tuh nak rado nih jadi kagak nih. Saja udah. Tuh jadi penglingsir ini tuh pemangku titiang. Cake maon titiang lunas sampunang lempas niki. Perjuru titiang ring manggalo. Ring jero mangkum titiang pinake tetekan pinake penguluning. Ah, benar. Pinake sesuluk. Nah, mangku. Sing dados bang sing rago ngelangkahin karang. Benar, saja beli. Nah, kita menurut beli. Sing kene beli. Ah, kene. Ngapa nang ada nih raga dini Ah, di jagat Kediri. oh, awak ada di ini nih jadi naik di jaga Kediri naik. Yang subuh di Kediri nak di Jawa, ceritanya Kediri di Jawa udah nggak bekalasan usul. Oh, kita coba anggap bahasa kita mani dulu. Hah? Nah, pokoknya gitu. Paling nasib mana? Teman saja kali kayak. Nah, Nyirengan Sapo Margani do. ah, Rakeriana pateh temen ngemaling. kekir, patih teman maling. Ah, Tuh, maling mesat se, maling sajen se. berarti kan patuh tuh aneh-aneh cara aneh di ditu tuh. Ah, Oh, pakaiannya air long nih medasi. Kalau mau maling, itu maksudnya. Toto gay tipal masuk polisi nih nih. Man patuh masih cara satuan cerita anak-anak kengkian lo. Nyireng Sapo Margani do. Hmm, Ido rakeriana pateh maling sat ken maling saji. maling set. Ah, Yan sang orang maling lu kuduh ini na. Maling saji jak maling lu kuduh Pak Yuda tuh. Maling saji jak maling lu kuduh gitu yo. Kengkian udah ada maling saji. ngajak maling sat. Oh, maling set. Kapten Ido maling sat. Nggih, maling Itu sat. masih kita rakeriana pateh agung. Weh, kelintang widagdo wicaksana. Bener? Hmm. Ido rakeriana pateh Eh. madri. Weh, ada nih melung saja. Ane jani lakar ngelar nih madan peparuman. Hmm. Ngapa nang ngado swija karyo bisa moling Ido singgih. Ido sang narenado. Keto beli. Pangsingnya nih ngalang kene, ngalang kaset. Ah, apa nih super jam ya? Boleh jam ya? Oh. Nawakan titiang Ratu Gusti Patih. Titiang taler belen titiangnya sampun saya go dari kering. Jabo menalo. Pacang nyanggro risa pemedalan palungguh cokore dewo turus medala ratu. Yen namune ke linggih kita rakeriano patih dijo kengalian sae keseman wah saja beli ngawi pawo wikan perangan Kenapa parah? Bro, Maris. nah tadi
Tadi lain beli ki anak telu dewe. Lanjani dap-dapeng dewek tadi deh. Kenten bawa si beli. Jeduk. Masuk dulu dong. Aja semua. Aja kulon. Sini dulu. Satu Gusti Patih. Nabi sane jagi pacang kebaosan. Duh, Iai Raden. Aiwo kita malupa maka patih. Wenang sutindeheng negari. Itu nyen sesana neng dadi para patih nyendut. Pangsing sap teken saudara nyen cai lakar nindih panegara ne beli. Joane madan nyala ning sesana. Saja beli. Ma benar Kang Kadi ngubi kakangku. Kapan wiha? Nah, mula saja mula. Buka raos beli ni aneh. Buka raos beli nih sing keduduk. Saja beli. Mangkana juga raksa ditanding Narendra. Gitu masih cai ngeraksa kapilinggih itu sang Narenada ring jagat kediri pangsing sat Makwan cara raos beli nih busan ingeteng yen masih raga sesaine nunas saja beli pangsing di nunas aja inget. Panginget masih ken swadharmane Panginget masih teken swadharma raga ngelah. Saja tuh beli. Ayo durus sekarang. Ayo durus. Lado paduju maring pahaman. Sane mangken wenten galah pine becek pacang ngelar sane umawasta peparo mengenggeh. Sapunika runtuh pawecanan ratu duroseng margi ratu. Lumayan. Nawakan dia nawakan. Kayak nangke Saya
saya ke waduh pati Kakang Madri apang wus tegep manca sedaya lah demi jero Nawaga titiang Gusti Patih titiang ocah runtuh pawacanan Palungguh Haratu. Nawaga titiang beli agung. Beli rakaryana Patih Madri mapanan deriki para patih derwene makakalih. Sampun saya rinyangre sepemikilan Palungguh Cokaratu. Patih sampun ayat sira 1000 Patih. Pas saja beli. Durus medal itu. Durus medal Palungguh. warnanu ari wijil sira rakriana Madri natan anu ane. Durus. Cengakin, wih, cek aliang saya ke sing man, jak sing idang ngomong, sing ada lawan, jak ngon wakil oleh kapeligi dana, ayo, lurus. Reus pemikilan ingulun mari kanang wetening sabu. Wih, Raga, kadiang apa ingulun rimus angrang suikang rajo buta. wah ini ande yang cai, Ring dijer rangan tiang sae. ditolak kalian saya, Ring merco padone nentel wenten sane mersidayang. Di Capis nyait Pado. Sing adau. di Segaro, Sing adau. Sing adau. Sing adau. di kapal pesiar, Sing adau Mas. sing adau masih, Sing adau. sing adau, Oh, dijeng alias sing adau. jak sing adau ane nyayang, Sing adau ngidang Weh. nyayang. jak Raga, ya, Dijeng. Ayo kita manget dong. nah, Kang tut lampah ingulun kayung mang. duh kapan titiang juh, titiang satato sairing, ngiring Palungguh, iratu, Terus Terus. Margara tuh. mari kanang wenang,
makan kudemak Yang Ratu. ayo atuh naning pariat Itu kapan titiang tuna saya ke? Ring-ring kamping linggih palunguh cokor Ratu. Makan dulu selalu saya ke. Saja beli. Saja saya ke. Wah saja. Jaga waspada. Jakti kita Ratu. lah kita pada kawin keng paman Ya wadah kabus terus Ratu duruseng titiang ngetut dari lampah palunguh cokor Ratu durus Ratu. eno saketer Swapa lawan wiweke samanto jano walaya Dadi menjang-jang-janggal dia beli. Nawa ketiang. Sami Dados dina panggih ketiang sobawan palu. panjang Menawa tawenten sanes sungsut ringan berdaya palu cokor Ratu. Menawa tawenten sanes tan manut ring pikayon panggih wadah patut terus Sebadi yang pawacana nabi sane kedikayang ring adin titiang lawas pocam turun sematu nah an pamati para kang gelah anake buku paman saja beli. Bener saja buka benarkan paman yang kapening ngelah amesit tepungnya mekeber sing ada lempas atur paman sing ada lepasnya tekian satu paman ane baru saja beli. nggih nabi wendang
saja berat. Ngapa nung wenten? Bisa man ide sang narasinya yang Kediri? Mangdo presiden ide ngawang solang ngawaliang ide dewagong istri ide sangat nung mengali kamu ke jaga tirang tergantung aratu. Wah, adi jak bisa diunya nado. Satu obat panjang gitu. Nabi kesane mawinan sapunika. Nabi sane mah kawinan sapunika. Wih. Aduh. Ngapa neng itu dewagong istri? Ukan yo calon narang Kekatonan ane ngelarang darmo weji ngeluh mesti anerang mati wong tanpa dosa. saja dong. Ya na sabun itu sabun apian mangke nara dulu. Weh, menangis hidup please. Jangan nangis. Nangis nih gitu. Berat saja mudah beli. Urusan anakku. Nah. Wah, paman, parokan kedang paman anak paman. Kengken beli. Oh, yen subuh tidak sang nado. Yen subuh mundur bisa mani desa. Nah, tuh, kadung togel atagel apa dan angkian gelah ke sangon pohon. Yo madana bakti. Atap pakang batas itu sing kalau mekti. Nah, tuh. Yen sapun diket tapi kayo sing paling cokor Sapun nabi mangke. Urusan arah Paman, baru mancu, baru pati. Kamu aja paman lungo ke karang keputren, nangkil ring linggih hijau, yo sang biak ratno mangsa. Yen sapunika teh wenten runtuh pawacanan palungo hara tuh. Wangian tidiang, sami. Lungo mereka ring karang keputren. Nah, Sapunika durus memargi hara tuh. Apa di itu dah? Hah? Apa dah? Ken? Asana layar dah sih. Ken? Tahu di itu dah? Ya. Sini ngalah sih. Eh? Sini ngalah beli ngalah. Ken? Di itu ya. Bodoh. Wow. Apa dah? Hah? Apa dah? Ken? Clear tuh? Clear? Mana? Hah? Apa sih kalau Kamu tadi kekarang keputren. Kekarang keputren. Tongos nak loh beli. si anak je. Dan segini. Goncangan. Jalane nyujo. Noh saja buku satuan saya. Ingin nih. Ingin dong. Apa dari dulu? Hah? Dulu.
Oh, ini mulut dong muslim. Bener, ini karang kepcuk rene. Ini karang keputren nih. Cuk, yen asal tongo sesuku asli, Allah. Sajo ya bumi maju tuh. Nah, Wih, kolam renang misi. kolam renang misi, oh. Misi dapur. Wantileng misi. Panti reception misi. Reception misi. Wih, Tuh lobby nih. Cer. Tuh, Tuh, tuh kamar ke tumpang daso. tumpang daso. Oh, tuh bensin tumpang solas. Oke tuh extra bed. Iya, nanti ndok tumpang sio berarti. Oke, Ah, extra bed. extra bed, double Single bed. Single